Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi dak orange Nissan, lom so po niya fabricate Shillong. Sembut Menteri Rangba kani kejala Meghalaya. Haba penbenaya kejinglong jingman ha kejala, ha kini kisngi badan kejingkang senong. Ha ka arpo artrek muta benaya yong araja arpo, ubak preston tensong ulai tu. Bahadu kani kisngi, kites ki balapha banle, kilong 6,000 saupun riungon, bat na kini katkum kakaipot, kabalayo hadu kani kisngi. Kendai spa lai punyongon ki pau negatif ne ki badang lait no kunyang jingpang COVID-19. Kat ba ya kakaipot, jong ki kendai punyongot pan, ompat yo pediang. Haba pensai pan, ya ki beriu ki balayo yu ni kunyang jingpang, hadu kani kisngi, kidang day bay tek tang ki khatwengon, bat uway pat ubalaklat no. Ada ni kapon na kwa banyak tu ya pi. Ba ka sampel na kamenta ka testing ka bangili lapha siapo negatif sige cara test ya uni ukunyang jingpang kalong 6,000 saupun ribu 1046 ka bangila dapha nangta kibalong negatif kilong 937 kibalong negatif positif 12 aktif 11 iway laklat nangta ka result ka bagidan up kolong sa 97 sa kendai punyo tuli kita kanika report ka ba mentang inang up let's say kala panglong nginyo shibit na bit tene kala panglong la syai kasni de kum makalong hadu menta kasni ka bang snautunat ban pentip akmat jong ki ba ka jala Meghalaya ba kamdon kan kono positive case menta kasni kalau nadu menin hadu menta kasni kat kum ka test report kaba ni layo Ki beriu ki baka sorkar kelabtha ban syang bet shua marway halayeng klem day kle banno ru ne ka home quarantine kidon 1,000 sispa arpulai ngot baro kat ba ki badan haki observation center pan kidon arspa anyo pungon ya ki badan hapo ka home quarantine ka sorkar kalalij ajing rapru daki marbam ya ka balasdang banit sam nadu ka arpoi terek mentau benaya yong arajar arpo kini ki marbam ki kentom yau khaw ka umnyang bam upan udai bat ki wedi ki marbam rengkat ki face mask bat hadu ka arpo artrek mentau benaya yong ladat bansam syakumba lais pa angon kini ki perlok jomi ki bana kalian jok sorkar kala advice na kalian jok ka health department ka advice ba kinle ya ka home quarantine halaki jong ki ye ki se ki poi 1,000 sispa arpulai ngut 1,000 sispa arpulai ngut 1,000 sispa arpulai ngut nangta ki badon hapo kitu ki centers ki badon hapo kitu ki centers ki don arspa nyo te kini ki bale home quarantine halaki jom ki ye ki sen kabamut kini ki 1,000 sispa arpulai ngot ka sorkar kelas dang nadu menin kesni banlit sam ya ka marbam kamari te hadu menen dana ban pendek kum balai spa ngut bangini sam ka bapentup yau kau ka bapentup yi kumpniang ka bapentup yau dai ka bapentup ya kasini ya upan bat kunta tete tinggal ya som kerpang sisong rengkat kat mas ha ka bangilin penpoi ha ka yeng bijoki na ka menta ka jingera na kalian besorka kumnu ba kibapli kin il ha ka ka por ka ba pidang le ya ka ka home quarantine hala ijong iye ni se dengan next kan ba kini ki kinjas ni gibanwan nginla ya ka ban pendet ya ki sam ya kini ki marbam mardi hati ne ki longye long sen ki ba hap ban ya ka ne ke jinge ki ba hap ban ni kendu ya ka ne ke jinge ban le ya kata ka home quarantine hala ijong ye ba kunju hala ki jong kishno ngani thu pi ngalan ong bakal monitoring kalong 24/7 ban ila kerpaku ya gila dan kan mo ko ka sai kenja jero kenja jing shit kenja jing kriat
kiba pisno don kan sai enis kanu ka symptomatic kabadon kin pentip wood ha u 108 lani pentip wood lanba jom kirang masno bat kirang masno bat kin pentip wood sya ka deputy commissioner sya ki deputy commissioner lani sya ki zonal officer nama tang ibu anu ki zonal officer kalau di magistrate kenang ba ka health department kenang ba sarkar kan juga ban wood banlit simyaki nayin banwara saka bangin test ya ka sampel